aca in way siyaare am bonam koy gaƴa wo jangu poids lourd ke njom ne mbulum xa layka nu naak ke andoona yee ten jango a mborame a mbaxa kon kaaga nqeexa waage lay gaƴa depuis a saison fe wetu bo fa ndik daanaka waagaam o lay in way sooga nga'a gaƴa munde a fi sortie me andoona yee ten refu no ñoom Mbado xa xew'u gano reɗama ren tolof rek sane ke waɗam depuis na saison fe wetu daal amateur ke way lamta gaƴa munde soogo o sutooxida premier sortie na ñoom Mbado keno premier sortie o fo jang naak ɗik xa layka content den rek yaam o leŋ we ret sans wiin o ga'anga i ngara maaf ren ngara ndeta wiin we taxu mais reɗ'ange wiin we i mbaage mbi keke i mbi'aa mais content nam koy fop content we na ndamtaxam Siaka in Omar in Ousmane in Ibou Mane in Douwoli in Baka Ciba in Assane Diallo in Faly Sarr in content nam na den content na Kabou in Lamine Deby njegim David den content weke yontiduma aussi am fop deno nak kene siare ama arobase quoi arobase ananta arobase dalong de aja gaƴa jërëjëf keɗate malong yasam laga sa ndonox ten barke alquran aca nagu gaƴa munde yaagi noonu aca nagu indépendance baa ngi noonu indépendance bu Ndiobène Tallé tournel ni lampu bi naka la aca ñoo ngi ziar indépendance géej nañ la gis lu xew waaw xam nga rek nekkoon si ay kii rek sama ruku rek amoon empêchement quoi bilaay yaa ngi woon ci championnat Qatar bi waaw maa ngi woon ci championnat Qatar bi mais géej nga def sortie daa mel ni de waaw géej naa def sortie keroog fii ke woon jour am nga foofu génnoon naa mais damaa ñàkkoon foofu te nañu fi yàlla xéwal na looy wax ci nag bi nga xamante ne moom nga jël fii di mbulu di sant yàlla rek du nuyu sama waa dëkk yëpp rek waa Ndiobène Tallé dañ yokk ñaani rek yàlla baax na xëy na yàlla moo waxoon ne final la ñuy yegg nañ final ñàkk nañ dañ yokk ñaani rek beneen yoon ñu jël incha allah kàttanu yàlla mbaax na maa ngi nuyu sama waa dëkk yëpp bàyyi ma kenn surtout Abdou Sakho moom lay àndal chaque jour di nuyu sama waa dëkk yëpp daal maa lay nuyu waa Ndiobène Tallé waa Ndiobène Tallé yëpp di la nuyu yow sa kër laa dal voilà noonu la demee dañ ñaanal sa liggéey bi rek sa kaw ca kanam rek macha allah amiin waaw dëgg la aca indépendance ñu ngi lay ñaanal yàlla na la jik amiin amiin yàlla na ci yeneen ak yeneen tegu amiin amiin barke yaa rabbi aca merci beaucoup ok aca nagu ninki fata bu njongol mo nekk aca baya i mbege an to siyaare an bonam alay ka nu naak le andoona yee ten jangu mbulu no poids léger ke baya xek refa cafa pod mo janga ñomo mbulu i yaag de janga no mayu a nanta ye mbulum ngelo xare xa layka nu maan ke andoona yee deno yoon xa layka wa Njongol fo wa mbulu parce que kam bugam quoi ndigi bila wala gaanuma paax kay xeɗa den rek de a moƴo ndam ila den tiga i mbamir quoi inchallah machallah nam ga to naak le a faaxa nge leye faaxe de naak le faaxa kon amateur ke ino nga andoruna leye naak le faaxa nu nana ke de leyna den ta poɗe a sikam paya maake xaro ley ga i mbege a nuun rek kontaan na vraiment nak le a faaxa trop a faaxa comme jege fagana jam xar nu njegu ka andoona yee xaye nuno pir ke a ɗoma nuun no walu njom ne walu arbitre ke walu combat ke andoona yee polémique am pagay layo ten nuno nu njega ma nu laytuna surtout nuno sikam paya ke fo pir ke waaw côté la ko nga xani sawro tontu a paax parce que arbitre am bara mo jongor ngol la paax quoi parce que com ke passé semaine ni fop a jege problème
depuis korité boni kañ awe aja pirke to dinu mbagano aj amu mbara mu jongo ngol la paax parce que njoma duma dum quoi torop bida nga préparer journée mum ni ko parti africain fa xagnal na na mu jëndira quoi fara mu jongo ngol mu jëm waxtaan kam den quoi njoma duma dum andamta pirke andi pirke xa tokor dina def xa teb dina def vraiment a jega ka andoona yee a mbarano mbaago moytoox o ɗeetanga depuis korité com ke passer na meek fop njomo njom mbira a jel no ka andoona yee o leŋ ande xooxla fa cafa ka fada moƴo ndimle pir ke parce que njom ka ɗom mbir na ana maafrel pour te jeg 100 000 a ɓoowa o bug no amanda 150 000 kaaga xupa pirke wax deg anda yoq njegiro ci mbira garanga o bug no alaman 150 kaaga fop coono refka quoi fara moƴo ngorgorlu daal quoi a mbaxtaan kam den baya wo fe refna mbir xaro lay ka nu ken pir ke andoona yee xaye commission ke awe aja den nu ka andoona yee saa waay o leŋ ande xooxla fa cafa ka o ngoso o ndik o fi'angaan de njanga licence of xar nu lay ka nu ken nuno pir ke tigel mum ka warelo ɓaato discuter de parce que goye fop ndafetloxiran quoi teɓ to njom ka ɗom a ɗoma ɗom trop walay andoona yee mooy loolu pas ka ɓowan no njom o bug no alamana ay 150 000 te refe coono gara kene tamit ka mbarno ngajjano yaam njom feleer walay keke soom nu yaakaru yo i mbiyate lakas no tur njom buwanga dama kiino koy alamana 150 te refe coono o maga to kaaga ref métier den to deno alaman kaan a mbara yo ɗeetahin ke de njala mbara ɗeetakin de njom feleer aca nuno fop nu nanandoran njom fele arbitre ke fada ndamit pir ke voilà ino kaaga i layka teen aca gaay tout droit bo jaf lakas xeɗaam lakas a ndoonox teen aca jaajëf le grand champion yi Pascal Bundou Mbodj borom chef de l'état bi daaw nga xamante ne moom moo jóge Tamba ñëw toj Mbour moo nekk nii Pascal xaro layka nu naak le andoona yee ten jango meek o mbulum nak le sant roog a paax rek waaw vraiment faaxam Pascal ren o xeek ref naak ponu mo jangan ek refu naak dik rek refu naakof ɗikandeer ren Pascal ke ndoone nan naaka maya de o xota ɗik soom to wo sax i ngija ngijonga xa xew u fo na xa reeɗo a refim na dara te refna entraînement ke rek entraînement soom moƴo waaja encore Pascal mi koy ken layka manam amateur ke a jega wana laya ye zone fe nuun soom nu mbodu nu mbudooxiide meeke to meeke fogaame com ke meeke te nguptu waaw kaaga moom ndigil i mbode zone in sax zone ne Sokone nu yafiran nanga fuuda de i Pascal mi kan dame ke fuuda a neew war a moƴo fuuda ka xupna ke o fuuda waaw kaaga moom yaam champion refo kaaga moom ndigil i mbuuda moom maye xaro layka nu naak le andoona yee ten xoto meek na saate fe naak le a fanga faaxe lay de naak le faaxa waaw a faaxa ge rek lay naak le moom a faaxa vraiment a faaxa xar nu layka nu pir ke na ajel pir ke na aja a fa ke jem a comprendre pir ke encore tige ɗoma ɗom de a sawa ke andoona yee arbitre ke cooxtan ɓeere ɗat même a ɓeerange ɗasa mbir fiyanga erreur da faran comprendre ande kena yakaru i de ka andoona yee o damanga licence mo xaye encore a bugo rabid 100 000 francs wala 150 000 to soɓa saison mu fele yit ka tarde noran rek walay i fada ndame a pir ke wiina ndef rek comme den jum koy jumte nange ñaka i ne ñaka waaw mais o kiina jumanga rek ndame comme ne arbitre ke njumta naga pir ke njumta kon donc njumte jeganga dem baño ndama licence a ken pir ke a cooxtan mi moom kaaga layka arbitre ke yirim yo pir ke ande pir ke xa teɓ nuuna ndef vraiment i njoma yakaru yo njoma njegu njege lakas ka refeer na njom i kon donc erreur nange ñaka erreur a jeganga ino fop i comprendre ino i simna encore we saate in paax nu mbuƴ simna we Ndumbuj a paax i simna boy ke yontuma neeke fo grand kes i jegim ndabid den machallah vraiment reta bo ɓani simna den a paax encore yaam ret maaga mofum neeke bani moofu i saate faaga encore vraiment jegim ndabid den quoi i machallah boy ke re maak we ndamtaxam a paax a ngenoxam vraiment jegim ndabid den machallah Pascal we wajana chef de l'état le wala chef de l'état waaw goye ngoyanga man i ndet de goye ngoyangang toloro i kon wo ret kiro yaam aname mbarna ndet fo fa ngoye a goye ngoye fule in de yaam actuellement nek je pense que goye mben regroupement ke waaw ino Tamba i ndet kara Tamba xoyta moom i njemo ɗeet yaam nu pare a dal pour o ɓaato ndet i a refanga ngoyta daal i njemo ɗeet poids yaam naname poids ina wa xupka i njemo ɗeet ne i mbika bo ndet aca kon yasam roga fi kaaga amin amin aca xeɗa naak le malong amin xeɗa naak le ka wetong naak ke moƴo may amin aca jaajëf merci encore vraiment i njege dami so naga ref vraiment merci beaucoup ino mbogul na paax ino mbogul calel ke mosa trop
jaajëf machallah merci ok jaay aja